Ni amakuru atugeraho akomeye yemeza neza ko igisirikare cya M23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane byo gushimuta intwaro kandi zidasanzwe n'ibifaru bigera kuri bitatu. Nimvuga ibifaru uze kumva bya bimodoka binini cyane by'intambara biba biriho ibisasu hejuru. Ibi kandi bikaba bisa nkaho ari bishya byari bizanye muri uru rugamba. Ibi bimodoka byari biziritseho ibi bitanka ndetse bisa nkaho ari bishya, ibintu bisa nkaho byari biteye ubwoba. Ibimisire biremereye cyane bivugwa neza ko ari Gisekedi wari warabiguze ndetse abinyuza mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byagombaga kwinjirira ku mupaka wa Kavimvira, ari nako byagenze kuko ariho M23 yaje kuba yabihagarikira ndetse inabasha kuba yashiraho akadomo, ndetse amakuru avuga neza ko ibigera kuri bibiri byose ibimodoka byahise bishimutwa na M23. Ikindi kimwe gisigara gikongokera ahangaha mu muhanda uturuka Kavimvira werekeza mu mujyi wa Uvira. Uribaza ngo ati byagenze bite? Ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, aho M23 yongeye kwigabiza ibi bitwaro. Bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari baprotokoye cyangwa se bayoboye bakoreye protege izi ntwaro ziremereye cyane. Ibi bitanka by'intambara bigera kuri bitatu byari bishoreranye. Benshi barebaga ibisasu biziritse hejuru bakibaza aho bizaraswa. Neza bumvaga neza ko hagiye guhita hahinduka amatongo. Ibi kandi ntago byari kure y'ukuri, ahubwo M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane ibasha kubihagarika ndetse ibiburizamo nk'uko benshi cyane bagenda babibona. Ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero, ndetse bisa nkaho byari bitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambush ibi bimodoka by'intambara ihita irasa byihuse ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari baprotokoye izi ntwaro nuko abari bari muri ibi bimodoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi bari guhitamo, bagombaga guhita basohokamo bamanitse amaboko. Kandi M23 bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise ihabera. Bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyakiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo nacyo kitaza gushimutwa hamwe n'ibindi byo M23 yashimuse. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitero ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa nkaho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kwategera ambush ikomeye cyane. Intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, Gisekedi akaba ariho azinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira M23 iba ifite amakuru kugeza zigeze aho zigomba kuba zagezwa. M23 ikaba hatangirira. Ni inkuru iteye ubwoba ku gisirikare cya Kongo bitewe n'izi ntwaro nk'uko bigaragara. Ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora no kurasa mu bivunge by'abasirikare ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa muri defense za M23. Ni agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23. Isa nkaho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi isize Gisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikanaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze, nimba ari koko hatarimo abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa se mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi kwibaza uko iyi operasiyo yateguwe.
ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi idasanzwe ikontorora, bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze kandi ikabikora ku muvuduko udasanzwe, kuko kurasana kwamaze iminota itarenze 20 gusa n'ubundi, uretse indi minota igera nko ku 10 aho M23 yahise ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari ihatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro nize kuzitwara, ibyaje gutuma n'imwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se izi tanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemuka, M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, ni ukwibaza ati ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, ariko bikaza kurangira ari bo bagiye kubirashishwa. Ni agahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse no ku butaka bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganye, intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari bo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyerezwa, ariko benshi bavuga neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravuga neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru byemezwa neza ko aribo babashije kugambanira izi ntwaro zikaza gushimurwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano, ariko bisa nkaho ari ibintu byari byiteguwe ku buryo bukomeye cyane, kubera ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, ku buryo kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba nakapu cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande, ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. Ni agahinda gakomeye. Kuri ubu biravugwa neza ko Gisekedi nta yindi shuwa afite nyuma y'uko za rubaya drone zo mu bwoko bwa CH4 zamaze kugenda zihanurwa, kandi nanone muri Kivu Amajyepfo amamodoka y'intambara aremereye cyane yamaze kugenda ajya ku ruhande rwa M23. Ni agahinda gakomeye cyane kuri Gisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda babura epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana arira nyina niyumve, nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Gisekedi yemere ace bugufi, asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze, diplomasi ndetse na politike nabo baramutsinze, uretse ko nta na kimwe asigaranye kugeza kuri iyi nshuro. Rero General Sultan Makenga ubu biravuga ko ubu tuvugana ko yamaze kugenda ahangamura igisirikare cya leta ya Kongo bahanganye kuri uru rugamba. Ni drone bivugwa neza ko ebyiri zagombaga kuraswa hariya mu bice bya Rubaya, izindi ebyiri zikaza kwerekeza mu bice biri hafi n'umujyi wa Goma, aho bashakaga guhungabanya umutekano ahari ibirindiro bya M23. Ubu tuvugana izi drone zabaye impfabusa, nubwo zigeze zigera ku ntego nibura na 1%. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirasimbukira mu kirere, ubwirinzi busha bugenda buba bw'ikirere burinda ibibombe ndetse n'aya madrone bwatangiye kugaragaza neza ko buri mu kazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ndayikubwira ndetse urasobanukirwa neza cyane ku bijyanye n'uko iki gisirikare cya M23 kiri gutanga isomo rikomeye cyane. Nanone kandi ndaza kukubwira neza ko ku butaka bw'u Burundi, ubwo turaba twambutse umupaka, tuvuge ko ingabo z'u Burundi zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu harimo abasirikare bagera ku 120 baresiste, ndetse no kuvuga ko bagize resistance mu gihe babwirwa ko basabwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngo mbuze uburyo navukoreshamo iyo mvugo,
ni ukuvuga ngo bafunze umutwe nka babandi b'iki gihe, cyangwa se barahakanye bavuga neza ko batemerewe cyangwa se badashaka kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana amakuru yamaze kumenyekana neza ko bamaze gufungirwa mu magereza atandukanye, kandi byemejwe neza ko bamwe bashobora kuba baragumuye na bamwe mu basirikare bakuru kugira ngo bakomeze kugenda bahangana na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva. Ubu tuvugana bamaze gufunga abasirikare barenga 100, bivugwa neza ko byateje umwuka mubi ndetse n'abari kuri ubu butaka bwa Kongo. Iyi nkuru bayimenye basa nkaho bahagaritse urugamba, ibintu ntabwo byoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bemeza neza ko ayo yariye ashobora kuza kuyaruka mu gihe yaba acunze nabi. Ibi ndabikubwira, ariko ndanakubwira ibitero bikomeye cyane twidwaneho noneho ubwayo yongeye kwizamukira isanga ingabo za leta ya Kongo Puwezero. Ubu tuvugana ni imiborogo kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo, gusa abenshi barebye ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'aya madubu bavuga neza ko atari yo yonyine, ahubwo yari ari kumwe n'intare za Sarambwe batunguye izi ngabo za leta ya Kongo hafi na Puwezero, birangira zirukanse amasigamana. Ni inkuru zigezweho zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya, aho M23 yaboneye amadrone ndetse ikaza no kubona uburyo bw'ubwirinzi, aho ni ukuvuga ngo M23 aho iboneye amadrone izajya ikoresha mu kirere, ariko inabona n'ubundi buryo busha bwo kurinda ikirere cyayo ku buryo kitakinjirwa na drone cyangwa se ku buryo bworoshe. Ubu rero tuvugana bisa nkaho iyahigaga yahiye injanja, ni ukuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaradomeye mu bijyanye n'ikirere, ubu ngubu nacyo kiri kwicara giterwa bitewe n'ibyo M23 iri kugenda ikora. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri bongeye kurira yo kwarika nyuma y'uko drone zigera kuri 4 zose zahanuwe hafi mu masaha amwe. Ibintu benshi bemeza neza ko intare za Sarambwe ziri gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza imbaraga mu buryo budasanzwe. Benshi baravuga neza ko M23 muri ubu buryo yatanzemo isomo rikomeye cyane, ariko kandi nkwibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira tuze tubana 5 kuri 5 nguri ya Sante.